Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri. Buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makding ku pesakat kami suku ten keluahanen. Bersodip mo kita asada tong idenganiten di perbadiai kita. Ali bapa nami si permasehati. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia ini, ibas suku tenenda. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Tuhan dom keleng ate. Bagai sini dok lapihan simbadia, imosi tersurat i Yesaya bindu 54. Ayat sada soh ayat 10. Janah nak sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pepituken si mendok. Pelin segejap ngo kesaku tadingken ko, ibagasan dom keleng ate, ku alengi nolang ko. Ale karina dengan sada kepercaya. Ipo dinen ngo kesa keluar undang-undang nomor 23 tahun 2002 tersengat perlindungan anak. Gue kasus memolisikan guru, janah deba soh i penjarakan. Karena ianggap mengulakan kekerasan, mendahikan murid. Memang, lot si patah sada kalak guru, menggetei muridna berlebih su. Janah soh mi perulan jahat. Tapi, guru si burju tentu mengkelemokan si mende mendahi muridna tersengat kenggeluhan nami jolo. Guru sadakala pendidik kena ngo memereken senget-senget jana lecing-lecing laku mengajari muridna asagabe jelma kasea. Tuhan Jehovah pe bagima ia oda pernah mermoyangate mendahi jelma enteng pe dak yulakan siso benar. Tuhan pe dak tong merkeleng ate mendahi jelma. Tuhan dak tong memaafkan, deket mengubah kenggeluhan ta. Tapi oda berarti ibeli Tuhan kita mengulakan dosa. Oda pernah setuju Tuhan mi dosa. Tuhan Jehovah pe memereh hukuman mendahi jelma siodang geut mengulakan perentana. Oda ngolako mengagokan tapi lako mengubah gelukna. Ali dengan sada kepercayaan kita selaku orang tua berkewajiban mengajari si kedek-kedek ta. Selaku atasan tenah mengajar-ajari sini teruna. Selaku pimpinan kena si hadirkan si mende mi masyarakat. Kade singgo benar kenah ngo si urupi. Janah kade si makdeng benar, kenah kita petuduhkan. Kadang, kita kenah bersikap tegas, bahkan memereken hukuman. Tapi karina siniulani kenah merkitekan keleng, janah pekirohkan si mende. Mersodip mo kita. Dia sate Tuhan ikarina mende basamu. Kupertuhu kami ngo Tuhan Jehovah si dom keleng ate. Nang pe si pata ihukum ko kami. Kumerna kulau si kami lemo atemu. Tapi tongo ibreko kelengmo si so tersibari. Amin. Bagimo renungan tasi daria. Ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan. Beaka dengan tasi dewan kena. Merkite keni kita karinana. Go terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil. Reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juan mo banta. Shalom.